Parang ako tala sa agriculture department madalang biglo. Apa nang itu inki ke pangreng. Ke potang labang sual kisung ke boy ke pisang dum lai ki pangreng apa cetam pun labang susal kan lai kata. Là cái băng rèn làm băng cái là son rồi cho nên lý tung ô tô phong lộc pe đã long pini nên lý tung mà long cái này là journalist institution alang lý tung vàng pe nên lý tung phan rong awareness nang pig lo tapi nên lý tung churu par pig lo alang lý tung phan là son abidi sore nang pike kapot là pen ako serigarja alang li ake hai tum tanang che tong donik lo ni tum phan an su se than pare tekang lo la sin lý tung pini an bang ke la an suse la klembo matumang ta abidi suri an suse long pon lo la si nilitum bangeng ki pangreng non ke bang ji phan ta nilitum la sirgar sa lang litum nang ke than kang ateng pen nilitum arong ahormu la son arong so la hai hormu ta lang litum pen long i pusinang li than kang la si nilitum na so ahormu ke long ni phan la non e prang ke bang phan ke la so phan nilitum chisi koi lo mo ke bang yi phan bang ke nilitum ke enam thegi ako la so nilitum ke claim thegi phan la li si alang litum phan an su se choro lo la penang litum phan journalist institution alang litum phan kadong ria abitung madalang litum phan choro iklo kardom Uttar Phong Pedalong litum Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee la pen Additional Director of Agriculture Karbi Anglong Mas Council pen litum dak Uttar Phong Pedal Hawarong Inkiok pangreng putha isi awareness padupon lo la sias ahok lo ningarong lo pinila bangsu amai long bang trokep se amuluk ngi tong nom si amai bang adin padudun jotlo la si alang litum hansi ta mege department na solven ta mege copy ko son si ke claim ma la pen copy ali si loi ma pu than pen rong adat si ta mege penangan ningarong lo alang litum phan unan tapen anso se department asol ka chedap seto doni pan sialang litum ta chuni ripondo la si ahok lo niltum se ta mege rong adat atum pen unan mang ke labangso agriculture department pen awar sai palong poni panel tum jaffa Karbi Anglong district committee pan se ta mege unan ke body pidun po kado